uko byagenze nyine tubwire uko byagenze uko wavuye mu isoko muko wabonye abantu bakoresha. navuye mu isoko turazamuka twari kumwe n'abandi bacu turazamuka turarenga hariya abasirikare turamanuka ngo twike mu ruzi umusirikare aramutubwira ngo ugavuze kurya uwacu yamayika hasi naho jewe sa n'ugiye kwiruka arandasa akaba nari iruhande rw'uruzi nyine rw'ikiraro naho yandasiye ariko sinabimenye neza ko ndashe za kubimenya nyuma ko yandashe namamanuka nyita mu ruzi nawe ngomere kundasa yamenya ishakoshi ndamubona nyine ko ari umusirikare yari ahetse imbunda anyaka ishakoshi yamayikura mu mugongo arayikwega aguma arayikwega kugeza nyimurekuriye yari yifashe hano mu gitugu arayijana Ishakoshi yari irimo iki? yari irimo ibintu yari irimo amasukari amabere 3 ikabamo amavuta agasipe cyangwa ibigozi 3 z'ifu ikabamo ifungo y'ibitoryi ikabamo injanga ikabamo amabuye 3 y'itoroshi yo gushira mu itoroshi nuko namenye ikonera mu ruzi naho ngo nyike mu ruzi ubona kumva ariho bandashe nkora hanyumva amaraso kwaravirirana uwacu wari uri ku musozi aransigira ndamubwira ngo barandashe arankwega ngo dushike ku musozi atangira kuvuza induru ngo nibadutabare ngo dushike aho ngaho kaza mubwira nti si bicecetse none ntiyo bari aha ngaha aguma kuvuza induru abantu baramanuka baraza baradutabara nyine ngo bashike babandengeze baratuzamukana ndaza bashira umugo barandengeza baraza bandega umusozi washike hajya haruguru ku basirikari barabanza baratura bahe bashaka baduherekeza ariko tuzashoboka abasore icyo gihe wabonye abo wakurashe yari umwe gusa cyangwa bari benshi? yari umwe. Wabonye umwe? yari umwe kandi yari afite imbunda. yari yambaye amahuzu asa gute? hari nijoro ariko yari amateni uwacu wamubonye nyuma yanje mbere yanje yaratubwiye ngo yari amusanze hicaye usanga yambaye amateni afite n'imbunda. none nyine kumva ihari y'ubuzima imeze gute? ihari y'ubuzima ubona mbaye ndibwa ahangaha niho urusasu winjiriye akaha ubona mbaye ndibwa cyane ariko aha hirya ntisimvaye nyumva hangiye hirya ko numva arantaha ushike hano umwuka ukoze uja gusohoka niho wazisohokera banshiragamo amabande ahangaha kugira ngo umwuka ubu nyine urasaba leta ya Kongo iki? Niki wumva usaba leta ya Kongo? bamvuze kugira ngo ngende ku bitaro. Abasigaye ntacyo basabira mu rugo? abasigaye nijoro wafashaga nijoro ufite ubuzima kandi kumwe n'umurumuna wanje n'abasaza banje n'abana bose kugira ngo babafashe kuko jewe nijoro ufite ubuzima nije wahingaga nije wakoraga zose none ndifuza kuko wagira ifashanyo bakamfasha. Nyuma yo kumva uyu wahuye n'ibibazo byo kuraswa muri uyu mugoroba w'ejo ku munsi wa 5 twegereye undi musaza wari imbere y'uyu warashwe uko nawe yahaciye. Bikurikiranye n'izo nkuru mwumvise naje rwanje nahaciye mvuye ku isoko nahaciye amasaha agiye mukabwibwi nka saa 12 n'igice njabutse ikiraro kihari mpasanga uwo muntu asanga umuntu nikanze ariko abari ubanza kumbwira mvugisha mvuga ati urankanze musaza naje ndabandi urankanze nawe ariko kakaba hagati y'imbunda kandi afite n'umupanga mu kuboko kw'ibumoso. Nyuma yaho yo kwikanga namubaza icyaha ashaka ncyakora ico giharamwe ngo avuye mu mitego yiwe. Nyuma yaho ndavuga nti ubwo rukoga va mu nzira hari abantu baba batambuka n'umunsi w'isoko
ubise abantu batambuke utakomeza kubakanga kuko ari n'urwego twari tuvuganyemo kuko yanganze nanjye ngamwikanga none aranemerera ngo arahavuye ngo agiye mbona jabutse icyo kiraro nani jabutse nkubwiye nyine nkunemereye nkahanyura muri iyo nzira nyine yo kubisa abagenzi ariko nyuma yaho aza kugaruka abacu baje hahandi namusanze ni bamusanze no kuraswa niwo muntu yarasiwe inkuru zindi zakurikiye nuko umuntu bamurengeje bamujana mu mavuriro n'ubu ngubu niho ari n'urusasu ndi rwamuvuyemo rero mu rwayo nuko ari aho ngaho niko ameze ariko aravuga ariko kandi ameze nabi kuko urusasu ruracamurimo. Hanyuma we mwaganiriye mwabasha kuganira n'uyu muntu wabonye ari muntu ki yari yambaye imyenda imeze gute? Umuntu jewe namwise umusirikare kuko yambukishije mu Giswahili yambaye imyenda ya gisirikare afite imbunda akagira n'umupanga kandi mu bigaragara aho hantu nyine ibyo by'imitego yavuze bari bamenyereye kuwatega bari basigaye batega imashiha kuko n'abantu bari bahaturaniye. Abasirikare nibo bagategaga? Abasirikare bahategaga bwabo bahategaga abasirikare. Icyo gihe hari nko kwisaza ingahe? Hari nka saa 12 n'igice cyangwa saa moya ibura kwa kijima kari kamaze kuba. Uyu munsi rero nk'abaturage b'Irundu n'iki musaba leta ya Kongo? Twebwe twasaba leta ko ducumbira umutekano bimeze nabi cyane ingabo zahabaye n'ishiri tuzingira icyo zihakora ariko rero byakabaye ngombwa nyine ko batugabanyiriza atiri ingabo zigahasigara ingabo ziciriritse. Muri ziriya ngabo ziri hariya kuva zigeze hariya hari ibindi bitendo bibi uretse ikicabaye uyu munsi? Ingabo zihari none zo ico tuziziho suko ziri mu kugenda nta ntwaro zifite ariko bigagaragara ko ari ingabo zari ziyazambere zari zahabaye nizo zari zarateze niyo mitego tukabona ko wenda ari muri abo kuko abantu baje vuba nibo bakunze kugenda badafite intwaro kandi bakaje mu mihana kumanywa basaba ariko mu majoro nta wundi warumenyera kurabona. Murabona gute mu mavuriro ya hano mu Minembwe umuntu arashobora kuvugwa hano? Umuntu twabonye yatavurwa kuko abaganga bavyivugiye bavuze ati twende dushoboye kumubaga ngo tumukure mu rusaku kuko yageze kumugoroba urusasu yaranuranye n'aya masaha tuvugana urusasu ruracamurimo kabasavye rero ubutabazi umugeza ku baganga babishoboye. Murakoze. Bamwe mu bamama b'Irundu bagaragaje akababaro kabo kuri bizabaye kuri uyu mumama mugenzi wabo maze bavuga kuri aya majwi kuri Radio Murage. Twebwe nk'abamama b'Irundu turifuza kuko leta ya Kongo yagira icyo tumarira aba batuzaniye leta ya Kongo ariko iduteza umutekano mukeya guhera kuri uyu munsi kuvuga ngo abamama ko turarema isoko twarema isoko umumama ngo niwe warashwe kuri uyu munsi byadutangaje cyane abantu bikanze abantu banyagaye ubundi yari umumama n'umwana w'umukobwa utarashatswe wari wibanye wari wishoboye utunzwe na murumuna wiwe niwe wari amaboko ye niwe wari amaguru ye nkawe nyina kandi nkawe papa wiwe ubundi bari kumwe na musaza wabo niwe ubajera niwe ubarebera ariko bari abakobwa bari mwabo kuvuga nkuru no munsi indege umurengezi mujane titoya tumenye aho dushira murumuna wiwe ariko turasaba nk'abagira neza kuko badufasha bagafasha niyo famiye bakayigirira neza kuko ni n'abantu b'impunzi bari basembereye kwa Pasteur Isake niwe bafite ariko turasaba kuko abagira neza bagira ico babamarira kugira ngo babatere inkunga n'uyu mwana wasigaye agira uko yobaho agire n'ico yakwifasha namura mukazi we kuno munsi kuvuga ngo indege nibajana urugo ruzaba rukinzwe kabisa ariko turavuga ngo kabamama b'Irundu turabifuriza kuko abagira neza hari ico babamarira hari ico banabafasha naho leta ya Kongo yo turasaba kuko abantu bose batera nkunga n'abantu basenga Imana ko badusengera kugira ngo uyu abasirikare dufite babadukurireho batugabanyirize dufite abasirikare benshi turi mu kubaca dufite ubwoba kandi abantu bamutegeye ni muhira ni munsi y'amazu ariko abagira neza bafashe iyo famiye kabisa bayigirire neza nico twifuza nk'abamama b'Irundu. Abo bakonka kibi bibazo bigaragara muri kano karere ka Minembwe intambara amapfa gunyagwa ibintu mayira hirya no hino mwebwe nk'abamama mbona ari kico mara bino bibazo. Icyo mara bino bibazo nuko bokuraho abana basirikare bariho. Twebwe nk'abaturage badukuriho abana basirikare nta na kintu na kimwe batumariye ntibaducungiye umutekano nta kintu na kimwe badufasha baduhindurire twarahinze imyaka ko baraturira imyaka barashitse bivuta mu mirima y'abaturage batangira kujya ibigori batangira kukwiba ibintu bimwe bikomeye barirwa bazerera mu mihana kandi tuzi kuko umusirikare atakwiriye kuzerera mu mihana y'abaturage ariko icyo turifuza kuko boduhindurira bakadukuriraho abana basirikare bahari bakatuzanira abandi.